Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalapan mi ya kajing penbana ban pencitom ya kino sensar snong kisiem ne kisiem raj ne ya kitu ki bereo ki balapan kubur da KHADC ban sempalat pot ya kador balabo hak bayadai bat kajing ya dia thiet jaka ya kene la pentem da executive member jong ka KHADC ubri pat ya katnat ka khandau ka siam uba latip langkhat kongor ha kajing kan bat kinong pathai kubur henne kasngi kan rutrek mentau benai no pra arjakat pra uba latip langkhat kongor ulai thu bahaden kajing yo ya kajing ujor na kipat ba bakidon kino sensas nong kisiem raj ki basim tam ya kador ke balabo habade ya ki jaka puta hadu 10% komta ka KHADC lengba ka executive committee kalapan penapat ba balada lap ya kino ki bayile persya kinwan ujor hapok ka KHADC bat an pensitom ru ya ki kat kum ka an Nawara asya kajing betip jong ka office jong executive committee Kasil Autonomous District Council bla penyat snong kis right bat kibreu ki bla pun ko bor da ka snong ki bahab po kajing pet jikmi jong ka Kasil Autonomous District Council bla simpalat ya ka dor habedai bat kaya di yathiet ya ki jaka puta haki snong bat ki right beher kumta kumbala kumba shipo na kasispa nakador kabi tiet kumta da kani betip pajba bakani ka jingle kalong beat illegal baladan mono balap kum kini bakin sobha ban betip shak office of estive company Kasil Autonomous Council khnang ba le yak barangkam ban pinstom katkum ka ain kumut ki basim palat nakasipo person pi karon ka jiya ka complain mo ka baya di athit jaka ka bala simpalat ka percentage ka balong mo 10% nakador ka baya di athit teklar ka complain nagi nong sensasyon ng sarat ina tekata ka po yung ibu daw na kaniya notice ka plapas executive committee ka bala sim po nagsispa dan balap ang panipanasigi karang pinsuto ay kayo nila ko naman. Kani ko simbiriin ki nasasyon. Kani long sa notification siya itu kita bos nang begini simpala. Tingin sepet dalam report ko complain bangi abat kaya witness bakasaki tingin sepet kay kabari man le. Ngilawan chief action ngilawan court pan ka explanation balay bisim ya ka dor ko he.